Farhal pred novim letom. Pivo za dragega, WC papir, to radenska oziroma ta tempelj, kokta, paradenska, sola, oziroma ledeni čaj brusnica, čistilno arv, kruh, bananos, vafelčki, sir, čokolada, neki rastlinski pudingi, to hoče dragi neki probavati. Tele rastlinski namazi so ful dobri, tartar to sicer ne vem, če mi bo všeč, ampak ta čičirika je tok dober. Res se drugače ful rada probavam tako veganske stvari in pa res včasih odkriješ ful dobro hrano. Mađarico, dimljen losos, toastek, fruc v plečevinki, brezalkoholna pinja kolada, ko mi čakam, smetanca, preste, bučke, tortilje, pesto, teli jogurti, teli so ful dobri, kaj samo mango, ampak jih imajo samo v teh večjih šparih ali pa merkatorjih. Štapiči, te palčke za rašidi so top. Rastlinska polisalama. What is this? Koruza. Za video rabam. To je še en. In koruza. To je to.